الفصل الثاني عشر كيرول سابو إدى بونغول كمنهاج المسلم في آداب اللباس نيوتا إن في نيدي جبورنا تيري kala dambugal hewtaga e kala dars hewtaɗo on tawa ko ɗon ɓurɗen nangade fi ka ɓornateeri ɗo miɗo andi buye men daɗa ɗo yo Allah waɗe jiya ɓeydaɗo ɓe almuslimu julɗo on yara o yiya e anna libasa no ɓornateeri ndin min de ka deftere anga no monti so tawi woni mi falji on falji tayla ɗo tañƴini ko almuslimu julɗo on yara o yiyay min konko mi jangi ɗon konko nanɗo mi jangi ɗon fof no montiga anna libasa wonde no ɓornateeri ndin قد أمر الله تعالى بي الله قال يمرين في قولي كودالي دون يا بني آدم خذوا جت زينتكم كداري من برندي لا بيدندي عند كل مسجد إكلا جوليد بمعنى إكلا لير جولو قولون كفاندا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا حرام في انتنال كنيامو قول كيارو قول كبرنا قول فونو ناتي دون إنه لا يحب المسرفين وامتن به الله سبحانه وتعالى هنا نيمني دون دو himo filliti ɗum ɗo fi gawli e nder dalal makko ya bani adama qad anzalna alaykum gomni min jippine moɗon libasan conci wari sawatikum ɗino surratun awraji mon ɗin kono wona conci labaɗi yaltirɗi warishan miɗen jippinani on kadi conci labaɗi cuɗurɗi ɗiɗo fuu muɗum iɗon wawi ɓornade concol kala e place mum kono nanegoy o libasu tawa ko conci wonduɗi e kulol Allah ɗe dalika hayr in conci kulol Allah no wonande gorko ɓe firana en ɗi yeeso ha laaɓa conci kulol Allah wonande sonnajo ɓe firana en ɗi ha yeeso ha laaɓa jokken darso on wota on hawju heñagol wota on hawju abandonugol darso on may fi gawli wa ja'ala lakum sarabila mo waɗani on dolokaji tagikum ɗino dandamal harra ngulindi wano tirko wano debarderum wa sarabila e conci kadi tagikum ɗino dandam ba'sakum haremo on ka jihadi wano antibal e ɗino dandam sattende janglo no jaketiji e ploverji fi qawlihi wa allamnahu min andin mo kanko nabi dauda sonata labusin moƴƴin gol dolokaji lakum wonande on li tuhsinakum fi wadi dando min ba'sikum fa hal antum shakirun wa anna rasulullah on den ala sallallahu alaihi wasallam kad amara bihi gomdi o yamiri dum fi bornagol fi qawli e mako mabbe kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu nyame yaron borno don itton sadaka fi ghairi sirafin ko alda fe intingol wala makhilatin ko alda e bungo kama qad bayyana sallallahu alaihi wasallam wana woni non la Allah bangini ma juzu konko dagi minhu imurde bornagol wa ma la juzu konko dagaki wa ma yustahabbu konko yida lubusu bornagol wa ma yukra konko anya falihada ko sabunun kana la tori alal muslimi do juldon an yaltazima nde waddi torta nde o nganni torta fo gotum fi libasi e nder bornateri makko ni bil adabi taliya dinediji wondi arde do idi ɗuɗi noon idi ha sappo e ɗiɗi awalan aranun ɗum Allah yalbasal harira ko nde o ɓornota ko harir mutlagan furayi sawa no fatater kana latike fi thawbin ko concol aw imamati ma ko metelol aw gayrihi ma ko hina ɗum soksiwol miswaruhu mu'um silippu mu'um sutiyem mum fos li gawli rasul sallallahu alaihi wasallam la talbasul harira tan borno conci harir ɗum ɗo noon ko wonande worɓe ɓengoy ɓe no wawi ɓornade harir maki faynaw ɗum ɗon ko woni man labasa o kala ɓorniɗo harir fi duniya ka adna lam yalbasu o ɓornoyta ko ɗum fil akhirati ka lahara tawi ko gorko sonnajo ɓornoto kada aduna lahara fo no daganimo wa qawli wa qad akhudha hariran gomɗi wa qad akhadha hariran gomɗi himo jogiti conci harir ɗi fajala be adi fi yamini ka jungo mabbe nyama wadaban kange den fajala be adi fi shimali ka jungo mabbe nano be jogori dum be jungo be maki inna hadain ande dido didi haramun hidi harmi fes ala dukuri ummati e jungo worbe mofte ande hollire ben kanyu hino dagi wa qawlihi libasul harir chunki harir wadda be kange ala dukuri ummati fi worbe mofte ande hino harmi wa uhilla hino dagani no lini sa'i rewbe mabbe be saniyan dimmun dum Allah yutila sawba ko nde juutinta conci makko din few kanko gorko aw sirwalahu ma tuba makko bang aw burnusahu ma burmusumo bornoto on o watta hore kaftani on aw ridaahu ma haywanare nde o wanoto nde wona yo juutin fes ila an yatajawaza ha feƴƴa ha yawta ka bayi kolbule makko den si juuti ha ko yahraka kolbule hatta don nayi feƴƴu don mo wawi noon hewtinde ella ala kono nayi feƴƴu don le qawli rasul sallallahu alaihi wasallam ma asfala al ka'bayn
kala ko wonti ka ley kolɓule minal isari immorde tuuba ma wanare ma doloke ma kaftani finnari kaka yite yata ande no wona concongol mekketena ɓe kayite ko koyngal ko feƴƴiti kon e muɗum ko ngal koyngal ko ɗum ɓandu taƴetena ɓe kayite yo Allah dandu en ay non enen hiɗen maɗɗi concol ko yottigol koyi kono noon ko yotti kon ko haka kolɓule ko ɗon hatti yottade wa gawlihi al isbalu tuba fil izar al isbalu fi tuba fil izar wudere wal kamisi e doloke wal amama e metelol ɓe maki man jarra shay'an kala puɗuɗo daasi goɗɗum e ɗum ɗo khayla aka bungo lam yunzar ilayhi o ndaroytake yawmal qiyamati ñandere ɓe mana Allah ndaroytamo wa gawlihi la yanzuru la Allah ndarata ila man jarra faade on puɗuɗo thawbahu conci makko ɗin khuyala tay ko bungo o warri salisan tataɓon ɗum an yu'thirande o suɓoto libasal abyadi conci daneji ɗin ala gayri e dow kullerji hedditiɗɗin o laali ko dane tum ɓornete kono kala ɓornateri ndin on tigi suɓo couleur dane ko ɗum ɗo ɓuri laɓede wan yara e nde o yiyata libasa ɓornateri kulla lawnin kala lonigoy kadi jaisa no dagi sa yi goɗɗo no ɓorni haako ma mbule ma nete ma ɓale ma boɗe ko ya andu no dagi kono ko dane on ɓuri ɗi gawli rasul sallah sallam albisul biyada ɓorne daneji ɗin fa innaha atharu wa atyabu ko ɗin ɓuri laaɓude ko ɗin ɓuri laaɓude wa kaffinu fiha mautakum waɗire ɗin kadi ka sange mayɓe monɓe ɓorne ɗin kadi ka horminagol ka hajju wali gawli albara bun azib radiyallahu an kana rasulullah alayhi salatu wassalam marbu'an ko waɗo marbubi mana ko ɓornotoɗo o mokombino ha o wona mokoba wala gad ra'aytu gomɗi mi imo fi hillatin hamra e cuuɗari boɗeri ñande ko andi ngoye nelaɗo ɓornike boɗe hollali boɗe no harmi ma ra'aytu mi al shay'an hay e hunde qattu ha hande ahsana min hu ko ɓuri laɓede on boɗe komi nelaɗo no ɓorni o lima sahha e saabu konko selli anhu e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min anna wonde kamɓe labisa thawbal akhdar ɓe ɓorni no conci haakoji kadi wa tamma ɓe waɗi kadi metelol bil amamati sawda metelol ɓalewol kadi ay ɓe ɓornike ɓalewo boɗewo haakowo woni ko dane on ɓe duumino e mum rabi annaye ɓonno an tutila al muslimatu nde sonnajo julɗo on kañum juutinta libasa ha ɓornateri makko ndin ila an yastura kadamaiha ha juuta hibbo e hoore teppe makko ɗe woni contraire ka hande yaltu yinda ay ata sonnajo juutinɗo conki ay ata gorko raɓɓinɗinɗo conki tele ko sonnajo on juutinta ko gorko raɓɓinɗin kala sonnajo wudere nde wo tuuba mbaw wo pantalon on wo mini hunku wo zip wo foppu kaka dow kol ɓule woni ka gorko on hani addude ɗon kala gorko kadi mo yiwɗaka ka leykol ɓule woni ka debbo on hani addude ɗon ndaaru sukaɓe mo yiɗano waɗi jiniru yuppindu ha e leydi siko pantalon mbagi ɗum kadi no yuppa ha e leydi ɓe nasi tenti kani awa sa heɓi an ngari naɓayki ma yiite aray ɗum huwaki aray huwaki wan tusbila ende o juutinta kadi himara ha e tiggare makko nde ala ra'siyaka hoore makko fa tasturu unuga ha tiggare nde sudda dande nde wana hara ha e dande nden unuga ha on ko dande nden hella ka huƴƴudu na hara ko dande nden hella ka loko ƴere wa sadra ha e ɓernde nden fopta fop sudda li gawlihi taala en firata alqur'ana may ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina yoɓe jippin alayhinna e dow maɓɓe min jalabibina immorde e jilbabuji maɓɓe ɗin teddungal mon ono yo wi'oɓe jilbabu alaka alqur'an wa gawli ta'ala wal yadribna yoɓe piyu yoɓe waɗu bi khumurihinna tiggaje maɓɓe ɗen ala juyubihinna e hoore jilbabuji maɓɓe ɗin jilbabu on e tiggare nden jogodira kolodira wala yabdina wata ɓe feññina zinatahunna ila li buulatihinna aw abaihinna wa li qawli aishata radiyallahu anha yarhamullahu yo Allah yurme nisa al muhajirat sonnaɓe freɓe ɓen al awwal aramɓe ɓen lima anzalallahu tumande Allah jippinno o ɗo aya kaw dal ɗum wal yadribuna bi khumurihinna ala juyubihinna shagagnaɓe fop maɓɓe ɓe seeki aktafa murtihinna ko ɓuri teddude kon e gude maɓɓe ɗen faktamarna biha ɓe tiggori ɗe wali gawli ummi salamata radiyallahu anha lamma nazalat tumande jippino ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
yudnina alayhinna min jalabibihinna kharaja nisaul ansar sonnaɓe ansariyankoɓe ɓen yaltuno ɓami yiɓe tawi ka anna ala ru'usihinna asikkay hino ka hoore koye maɓɓe algheribana ɗe colle wiyeteɗe gheribana min al aksiya immorde e suddande ko ɓe suddi kon koltatiri ko ɓe hultini kon suddi koye maɓɓe ɗen kon. khamisan alla yatakhattama nde o waɗata hurundare bi khatimi dabi hurundare kange amma hurundare kalise ɗum ɗon laba bal no yamira bal ko sunna bal no mari baraji waɗugol hurundare kalise wonande gorko o waɗande kadi ka jungo ñaamo li qawli rasul alayhi salatu wassalam fi dhahabi fi de kange wal harir ɓe maki inna hadayni no ɗiɗo ɗiɗi ko juni firuɗen hadisi on dow ɗon haramun ala dhukuri ummati wa qawli haruma hino harmi libasul hariri wa dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li nisaihi ko joni janguɗen hadisi on ko ɗum haɗi firen wa qawlihi wa qad ra'a gomɗi tawi ɓe khatiman hurundare min dhahabin immorde kange fi yadi rajulin e gorko jungo gorko fa naza'ahu ɓe sortinde fatarahu ɓe ferinde to wa qala ɓe maki ya'midu ahadakum goɗɗo e mon faandoto ƴetta ila jamuratin min narin ƴulɓere yite kembure yite fa jala waɗande fi yadi ka jungo makko o e goto watta ɗum ko wanono ƴettugol kange hurundare kange ma montor kange waɗa e jungo makko o gorko banelaɗo sentike faqila wi ana li rajuli on gorko ba'da ma dhahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam banelaɗo yehi khudu khatamaka yaw ƴetta hurundare ma nde intafa biha naftorande yeyitama okkitira goɗɗo faqala ila watta few kamɓe marno iman timmuɗo wallahi la akhudu mi ƴettatande abadan wagado tarahu rasulullah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hawki mi ƴettata ko nelaɗo hawki o memano nde few billah sadisan jeega ɓunɗum la basa ella alana lil muslimi julɗon an yatakhattama bi khatimil fidda nde waɗata hurundare kange aw yanɓusha ma o ñeña fi gussihi e nder ñeñande hurundare makko nden ismahu inde makko nden wano min abdoullahi kala mi waɗa ɗon ayn kaf abdoullahi kala ma mi waɗa ɗon ayn jim abdoullahi diallo ellala ma so tawini kadi ka français mi waɗa ka abdoullahi kala ka anglais mi waɗa k abdoullahi kala ella wala e ɗum wa yattakidahu jogito ɗum tabi an signature tampon yatbau bihi ko tampita ɗum rasailaw leteji makko ɗin wa kitabatihi e dendanangal piji ko windata jaka islam no yamiri yo ɓiɗɗo gorko taw mo jogui tampon makko on signature makko on jaka wa yuraqibu bihi sukuka wa ghayriha tawa ko ɗum kadi o ñiñirta dendanangal programme ji makko ɗin e ko hina ɗum littikhadi nabi sabu jogitagol annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam khatiman hurundare min fiddatin taqshuhu o ñiñinde kadi e mayre muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam on juula ene laaɗo woɓɓe noddi boyno noddude téléphone lando ɓen nano ene oustas jon noon wono tata sono kala e nder darso o wiye muhammadun sallallahu alaihi wasallam est ce que menen jentiɓe ɗon ɓen fi ɓay ɗon haray en sutodirama ɓay ɗon koye radio men jenti est ce que min no waɗɗi men julgol ene laaɗo jababu ye on ko hi tuma kala nanɗa foti ko on ɗoma fiinude e radio foti ko on ɗoma fiinude e téléphone foti ko on ɗoma fiinude e internet foti ko mo yiɗa tun ka lawol kala ka nanɗa goɗɗo o li inde nelaɗo haray no waɗɗima wigol sallallahu alayhi wa sallam on faami ka buyno noddude téléphone landongal landal wa kana laati yaj'aluhu himo waɗayno kadi hurundarne fil khinsirihi ka hundu hikkindu kila turundu ko nduwete khinsar min yadihi l yusra ka jungo maɓɓe nano kono noon ko ɓuri jiccude ko nde ko min yadihi l yumna ka jungo ñamu no gasa kanko cheikhujo on aboubacry jabir jazairi hara ɗum ɗo ko faljere kono ka jungo ñamu nelaɗo waɗayno li gawli anas radiallahu anhu kana nelaɗo laatike khatamu nabi alayhi salatu wassalam e huɗundare nelaɗo nden fi hadihi ko e ndu hunduɗo kanko anas wa ashara o sappi ilal khinsir faade hikkindu ndun kilaturu ndu min yedi lusra e jungo makko nanongo o hadise ɗo ko ɗum woni ko wi o dalil ɗo ko ɗum ko wi kono ko ka ñaamo ɓuri jiccude nona noon ara nelaɗo waɗi seeɗa ma kenengo
kasoke mabbe nan ko no ko buri timmude kon e ko buri durde kon kaka nyam sabian jeedi da bundum alla yastamila samaa konde o bornota ko kadi concol ngol mara juude doloke waya dum an yulaffa thawba konde o tarata conco ngalaji simi ka bandu makko tanu buumi juude makko den wala yatruka haraw accana li makhrajan yaltirgal minhu e doloke on li yaday juude makko den linahan nabi alayhi salatu wassalam andal ka sabu hadore ne laado den fi dum do ko fi honno haray anka so fokkiti yande alawo no wadira mufe man o wawa defandade walla yamshi ende o yarata kadi fina ilin wahidin padal gotal andi si goddo men watti ke padal anana ma men be foto noy padal gotal watata ma don tigi nyama nene mun e baba mum ko be wadiri dum ko basa inna ma wadata ke apadi no to jarba wada be na mo wadi nene makko e baba makko maye ba don non joni afala ka nene ma e baba ma mayu watto dade didi kala anda hadafu mabbe ngo fi gollitirgol hadisi ne laado annon za famali inna be mawbe futa no shirka be ko shirkobe mawbe futa tigi tigi be burma dina laabu ka akhi wattu yili haron tigi yarali padal gotal konto wonde aywa ligawlihi alayhi salatu wassalam la yamshi ahadukum wa tagoddo e modon yaru fina ali wahidin padal gotal li yukhfihima yo yuppude didi kala aw li yan'alhuma ma yo watto de jami'an de dendangal saminan jeta tabundun an yalbasal muslim konde juldon bornoto lubsatal alla yalbisal muslim fi wonde juldo gorko bornota ko libsatal muslima bornatedi concol debbo juldo hara ko buri dudude ko hiden andi dum do ko debbo andira gorko hana bornade dum ma dum do ko gorko andira debbo hana bornade dum sonnajo hana wadugol simis normalement ko fi gorko wadugol veste ta ko nyongo worbe ben dum do foko gorko wadugol kaftani wadugol padal mukkal do foko gorko andira do foko gorko andira donc ara bornaki dum ko non kadi sonna gorko kadi ko sonnajo andira ko hota nuru mullo shen ndo fu modum ko sonnajo andira misor do fo ko sonnajo andira e kala concol tango ko herta ni gol sonnajo ko rabbiri ko walal muslimatu wana sonnajo juldo kadi lubsatar rajuli won ko bornoto bornateri gorko li tahrimi rasul sabu non harmi ngone laada lawn sallallahu alaihi wasallama dalika dum bi qawli sabu ma ko mabbe la'ana allah allah hudi al mukhannisina rewbinotobe be min rijal ka worbe wal mutarajjilati e wurbinotobe be min nisa ka rewbe wa qawlihi la'ana allah allah hudi ar-rajula gorko yalbasu bornotodo lubsatal mar'a bornateri debbo wal mar'atu talbasu bornotodo lubsatar rajuli kama la'ana al mutashabbihin wono be hudiri rewbe nandintinotobe min ar-rijal bin nisa'i ka sonnabe wal mutashabbihati e nandintinotobe min nisa'i morde sonnabe bir rajali ka worbe tasan yena bun ida in ta'ala si o watto to pade dem ma tuba bang bada fuddora bil yamin wa idha nasa so yuppai bada fuddora bishimal ligawli sallallahu alaihi wasallam idan ta'ala ahadukum si goddo modon wattade falyabda yo fuddor bil yumna wa idha nasa si mo yuppode falyabda bishimal litakuna fi latu al yumna ko engal nyamangal awwaluhuma tun al ko kangal adi wattade wa akhiruhuma ko kangal sakiti e majje tun zaw yuppede ko non ka soksi ashiran sappa bunno an yabda ko nde fuddorta fi lubsi thawbihi bornogol kadi concidi bil yamini jungo nyamango e kongal nyamangal legal Aisha radhiyallahu anha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna hibe yiduno nyamdinagol fi sha'ani e fiyake mabbe den kullihi fi na alayhi ka watagol pade mabbe den wa tarajuli ka peñugol mabbe wa tuhurihi ka salligagol mabbe ka gosagol mabbe ka fembagol mabbe ka ittugol peda mabbe ka sokkutugol noppi fop ko nyam dum be adorta al hadi ashar sappo gon an yaqula ko do wiata idha labisa thawban jadidan simo bornade concol kesol ta ko den nyande hurbitigol haysi ko don ka fele taytun kanko dum don ko den nyande woni ko fuddi bornade aw ayyamal busi ma kala bornate jadidin kesi allah malakal hamdu allah kanje yettorne anta ka sawtani ko an holtini lan dum
as'aluka mi torike ma khayraha wa moƴƴere koni mum ko ma khayra ma suni lahu e kala moƴƴere koni moƴƴinirɗa fimu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri e kala bone ma suni lahu ko moƴƴinirɗa fimu li wurudi dhalika sabu julugol nugan hoy ko ƴetta nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray ɗo kadi miɗo wasi on kadi windugol o du'a ɗo hunjo hara tuma kala ɓorni ɗon heɓuɗon coñcol kesol on jangay o ɗo du'a. athani ashara sappo e ɗiɗi on an yaduwa li akhihi almuslim ko nde o du'anto musidɗo makko goro julɗo idha ra'a so yi o musidɗo makko foti ko gorko foti ko debbo labisa jadidan o ɓornike kesi yaqulu lahu inanamo abli Allah ya ɗiggin ɗum wa akhli Allah ya ɗiggin ɗum ko gotum Allah ya ɗiggin Allah ya lan li du'ahi sallallahu alaihi wasallam sabu du'agol nelaɗo ɗum